This is a very wonderful and a great morning on a Sunday, which is the last Sunday, but just before Christmas. So we are hoping and believing great things God is doing in our spiritual realm. Let us pray. Nkulunkulu mnikatu emandla nenhlakanipho sisondela kuwe Nkosi. Tinkonzo setiqalile Nkosi letiye tingene lokuya ngabo 5:30 bo 6 and the whole day is actually saturated and soaked in worship. Siyathandaza Nkosi ukuthi bani khona njenga Emmanuel wetimpilo tethu egameni elihle leNkosi yethu lenguJesu Kristu manje naphakade. Amen. We will just go straight to the readings for today, bazalwane, without any further waste of time. We are going to read Psalm 80 from verse 1 to 7, 17 to 19. Sive melusi waka Israel, wena lohola Josepha njengemhlambi wetimvu, wena lohlala emkhatsini wemakherubi, bonakala ngekukhathimla kwakho. Vusa emandla akho embi kwa-Ephraim naBenjamin naManase, ute usisita. Sibuyisele kuwe Nkulunkulu wemabandla, sikhanyisele ubuso bakho bumengetele kude sisindiswe. Hawu simakatse Nkulunkulu wemabandla, utawuze kube ngunini uqansulwa ngemithandazo yesive sakho. Wabanathisa tinyembeti, wabapha sinkwa setinyembeti, wabanathisa tinyembeti. Wenda ukuthi bomakhelwane bethu basihaye, titha tethu tisihleke bulima. Sibuyisele kuwe Nkulunkulu wemabandla, sikhanyisele ubuso bakho bumengetele kude sisindiswe. Verse 17. Kodwa sengathi isandla sakho singamlondoloda lowo longasesandleni sakho sekudla. Ngiyo indvodzana lotikhethele yona. Singeke siphinde sikuhlamuke, siphe kuphila siphile. Thineke siyawube sesikhuleka egameni lakho. Sibuyisele kuwe Nkulunkulu wemabandla, sikhanyisele ubuso bakho bumengetele kude sisindiswe. Akuthunyiswe uyise nendodzana naMoya Oyingcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo nanyalo, kuyawuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Sifundo seqala siphuma eTestamenteni leDala, sibhaliwe encwadini yeProphet Isaiah chapter 7, and we are reading from verse let me get it right. From verse 10 to 16. Simakatse wabuye wakhuluma ku-Ahazi wathi, "Dicelele sibonakaliso kusimakatse Nkulunkulu wakho, nome sibe ngulesise kujuleni, nome ke lesiphakeme njengelizulu." Kodwa Ahazi wathi, "Ngingeke ngisicele, ngingeke ngivivinye simakatse." Isaya wase uthi, "Lalela lapha, wena ndlu yakaDavide, kuyini kini lokube Solomane nihluphana netinhlitiyo tebantu? Nyalo senifuna nekuhlupha Nkulunkulu wami yini kanti? Ngako-ke Nkulunkulu yena qobo lwakhe utawuninika sibonakaliso. Intombi iyawukhulelwa itale indvodzana, yethiwe libito kuthiwe ngu-Emmanuel. Iyawudla tikhihli temasi netinyosi idzimate, ikwati kwala lokubi ikhetse lokuhle. Kodwa kuyawutsi lo mfana asengakakwati kwala lokubi akhetse lokuhle, lelo live lalamakhosi lamabili lowesabako liyawube selingasena lutho. Livi la Nkulunkulu leli, akabongwe Nkulunkulu. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha, sibhaliwe encwadini
yabaseRoma sahluko 1 verse 1 to 7. Romans chapter 1 verse 1 to 7. Le ncwadi iphuma kuPawula inceku yaKristu Jesu nempostoli okhethiwe wabitwa nguNkulunkulu ukuthi ashumayele livangeli. Leli vangeli lethenjiswa nguNkulunkulu emandulo walethembisa ngebaprofeti bakhe labhalwa emibhalweni lengcwele. Lingendodana yakhe inkosi yethu Jesu Kristu ebuntwini bakhe wadalwa awe situkulwane saDavide ngebungcwele bakhe basezulwini wakhonjiswa ngemandla lamakhulu ukuthi uyinkosi uyindodana yaNkulunkulu ngekuthi avuswe ekufeni. Ngaye lo Jesu semukele umusa nebupostoli kuze kuthi egameni lakhe bantu etiveni tonke sibaholele ekukholweni nasekuthobeleni uNkulunkulu. Nani nikuleto tive nibitelwe ukuthi nibe baJesu Kristu. Le ncwadi iya kubo bonke labathandzekako baNkulunkulu labaseRoma lababitelwa ukuthi babe ngulabangcwele. Akubekini umusa nekuthula lokuvela kuBaba wethu uNkulunkulu nasenkosini yethu Jesu Kristu. Amen. Awusamkethi kodwa Nkosi yami. Livi la uNkulunkulu leli. Sitawulalela kufundwa kwelivangeli lelimiselwe lelanga lanamuhla. The Gospel according to St. Matthew chapter 1 verse 18 to 25. Kudala kwaJesu Kristu kwaba njeke. Kwathi Maria unina asamisele Josefa basengakahlangani. Watholakala asakhuleliswe ngumoya longcwele. Kepha Josefa indodana yakhe abe ngumuntu lolungile akathandzanga kumthela ngelihlazo. Waqabanga asafuna kumlahla ngesese. Kodwa asacabanga lokho kwafika ingelosi yenkosi kuye ngeliphupho yathi, Josefa ndodana yaDavide, ungesabi kumthatha Maria umkakho ngoba lokho lakukhulelwe kwamoya longcwele. Maria utawutala indodana uyethe libito uthi nguJesu ngobe nguye lo yawusindisa abantu bakhe etonweni tabo. Konke lokhu kwentekela kugcwalisa lokho lokwashiwo inkosi ngemprofeti lo wathi, bheka intombi iyawukhulelwa itale indodana. Libito layo kuyawuthiwa ngu-Emmanuel, lokusho ukuthi uNkulunkulu unathi. Josefa nakavuka ebuthongweni wenta njengaloku ingelosi yenkosi imtshelile. Wathatha Maria waba ngumkakhe, kodwa akazange ahlangane naye waze watubula ngendodana wayetha libito wathi nguJesu. Livangeli la Kristu leli. Nkosi uNkulunkulu unguwe itolo namhlanje phakade. Siyabonga Nkosi nathi tifundo talelanga lamuhla. Let us start sibuyisela to the prophetic days, where we see things that are happening today, they were long prophesied of. And today we see the results of the prophets, or of the prophetic words, which were prophesied over 600 years. Babe siyabonga ukuthi ti prophet otiyawuma. Babe wethu lona amandla onke timele esikhathi sakho. Noma kulesinye isikhathi kungaprofesaywa kubonakala ungathi kungemanga, but the time will come and the time will show its cause
This, Lord, we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ngidawucela ke ukuthi simane sijike emakethe ngibuye ngithi gab kancane bese ngiyaphuma ngiyabaleka nangomine ngiyoshona nami kulenye inkonzo. Ngiyabonga kakhulu samkethi. You are just a blessing, Nkosi. May God bless you and all those labangenako banga comment nabo basibusiso. uNkulunkulu asibusisele nina bazalwane. Let me just take some few minutes and ngidawuthi khwaqa bese ngiyabaleka. Amen.